Machiegni kendo, obila e boma ma Voi e kaunti ma Taita Taveta ondhi achije mokariyo tok medruok mar kuo mar mwandu matiyo gi stima kaka kompyutas kod simbe mag ong'we yamo e kind mamoko. Maeri tok nonro manyotim kanyakla achiel gi apisa mag okwach kich kod apisa mamoko mag arita kwe ka bende ne giyudo simbe mag ong'we yamo ma kwan gi romo 17 kod kompyutas mawachore ni nokwale achiel kuom dukni ma alworano. Obilago okwayo jopiny mondo obed motang' e kinde ma ging'iewo simbe mag ong'we yamo nimar ginyalo ng'iewo simbe mokwal manyalo chwalogi e od ang'ech. Tuliweza kupata simu 17 ambazo ni aina tofauti tofauti. Tukaweza kupata na CPU pamoja na laptop ambazo zinashukiwa zinafanya kazi ambayo ni za kubadilisha zile simu ambazo ni za mkopa ili watu wasiweze kuendelea kulipa. So tulichukua wale wahusika pamoja na hizo simu tuendelee na uchunguzi zaidi. Hizi simu ya kununua tu kwa mtu ambaye huwezi kujua ni mtu ameitoa wapi ni hatari. Kwa sababu labda mtu ameuawa na wewe umekuja kuuziwa simu. So kwa bahati mbaya ukipatikana na simu kama hii utakuwa ni wewe ni mwenye kubeba jukumu hilo. So tunawatahadharisha wananchi wetu watukufu wajitahadhari sana kununua simu kama hizo.